पाउजदे युम्फम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी फाउबई मई थारम भमियोसिंग लैघाकना चैराक बिबियु लौमी यामना मथोंग चादब थौदोक अमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा साजिंग लौकोंद लौ जैननब मतम गाइदुना पैदुना थंबा फाउबई साखंगदब मियोइ खराना मई थादोक्तुना अमांगा ताथोखलमले मई थादोक्लिमलेबदु लौ संगम अनिगे फाउबई ओइगनी लौपुगी ममिंगना साजिंग अवांग लेकाइदगी सिंगसुबम अरागुमरी मैतै अमदे लौरेंबम पौबिगिने कनाना करीगिदमुक मई थादोक्लमलिबनो हाइबा खंबा ngamdre मरी लेनाबसिंगना असिगुम बागन ताहनबगी थबक चथरिबा मियोइसिंग फादुना आइनगी ओइबा थबक लौखटनानिंबगी अपाम्बा लौमपुसिंगना थमलगले पनबजाई असिगुम थौदोक असि सही खुदिंगी मणिपुरगी मफम कयादा ममांग चहिदसु थोखिबा कया लैखरबने मिनिस्टर ओ हेनरीना मणिपुर स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन 2020 ड्राफ्ट पॉलिसी फोंग्रे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ओक्रम हेनरी दंगासी मणिपुर स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन 2020 ड्राफ्ट पॉलिसी फोंदुक्तुना मियामदा फंगनख्रे ड्राफ्ट पॉलिसी अदु मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ना सिंधुदा बाबू परादल इबा मिनिस्टर की क्वार्टर पांगथोकपा चिल्ड्रेन डे की थौरमदा पांगथोखिबने थौरम अदुदा सोशल वेलफेयर की कमिश्नर एस ज्ञान प्रकाश डायरेक्टर उत्तम अमदे MCPCR की चेयरपर्सन मनी बाबूना सिंह बमयोइसिना सरुक याखे मिनिस्टर ड्राफ्ट पॉलिसी असी अवांग नोंगबुक स्टेट सिंह दा पुथोकपा मणिपुर यान हनबरे मसिदा यावरिबा सरुकसिंग सेमदोकनिंगबा अमदे हापसिनिंगबा लैरबदि म्यामना खंगनबिरकपा यागने हाइखे नकल अमरोमदा ngasi इंडियाना सुपर पावर ओइबंगबा ngamlebasi पंडित जवाहरलाल नेहरू गुम्बा मिसक कयानो होनरमबगिने ngarang ta laingak parga makoina loina tawbagi mongda ngangbasi nokningi haukhibagi pori ningsingbiu aina Congress Legislative Party की लीडर ओक्रम इबोवेना फोंदोखरे वाफम सिंगासी पंडित जवाहरलाल नेहरू की चामकुंथ्रामाथोई सुबा मपुक कुमोट नुमित मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी सिंधुना बीटी रोड दल असी ऑफिस पांथोखरे थौरमदुगा मरी लेना हानगी चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना हाइखिबदा इंडिया निंगतंबा हेक फंगबगा लेबाक असigi यानहानबा प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा नेहरू की मपुक कुमोट लाकपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस लेबाक सिगी मियाम अमदि मलेमगी मियामना अवांगबा इकाई खुमनबा उन्नरे महात्मा मखा तारादुन हाइखिबदा इंडिया कदाइदगी हौरके करम फिबमदा हौरगे अमदि हौजिक करी फिबमदा लैरि हाइबदु सक सुखंग खंगदना पॉलिटिकल पार्टी खराना ngarangta पावर पायरगा मकोइना लोइना तौरबगुम मियामदा वहनना फोनरिबा असि लैबक थीबने थौरम मदुदा CLP लीडर्स ओइरिबा ओ इबोबी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट M ओगेंद्र अमदि पार्टी की मरो इबा धौमी क्याना सरुक याखे थौरम दुगा मरी लेना CLP की लीडर ओ इबोबीना हाइखिबदा ngasi इंडियाना सुपर पावर ओइबा लेबाक अमो ओइबा ngamlagliba asi पंडित जवाहरलाल नेहरू गुम्बा मिसक क्याना होनरमबदगिने अदुना महाकी मपुक कुमोन असिदे इकाई खुमनबा उत्पा ओइना महाकी मफमदा लै मना अमत ओइरबसु कटपाइबसे इखोइ खुदिंगबकी तौफम थोकपने अमरमदा इंडियाना ngasi सुपर पावर ओइबा लेबाक अमो ओइरिबसि कनागुम्बा पार्टी खराना मखोइना तौबनी आइना फोंदोकलिबसि आरानबनी अदुना पार्टी की सीनियर लीडर सिंगना हाइरंबा इखोइ कदाइदगी हौरके अखोई कदाइदे लैरि हाइबदु मतम पुनमक्ता निंगसिंगलकबा पार्टी की कार्मी सिंगनासु होनगदबनी आइखे निंगोल चकौबना लाकपदा UCM ना याइ फपोजल पिरकले मासिन मक्वागी नुंगसिनबा मरी हेना चसिललिबा निंगोल चकौबा कुमैना लाकपदा मणिपुर की मनु अमसंग मलेम की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लैरिबा कांगलै निंगोल ओइबिसिंग मफमदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM की माइकेदगी याइ फपोजल पिरकले नोंगदा लाइरेन पाखंबकी मतमदगी हौदोक्तुना सही खुदिंगी लेक्तना पाकथोक्तुना लाकलिबा कुमै असि ngasiदे फुरुप कांगलुप अमखक्तगी निंगोल सिंगी ओइद्रे मसिदि लमदम मसिदा खुंदा लैतामिनरिबा कांगलुप फुरुप खुदिमकी निंगोल ओइबिसिंगी फजरबा कुमै अम ओइना पांगथोक्तुना लाकलबनी असिगुम्बा ममा मपा बसिन मौपासिंगना हराव नुंगाइबा फोंदोक्लदुना अरै लैतगी थोइदोक तना चाक चरा अमा चामिन्ना जबा अंगम खुदुल पोट अमा मसे मसल ओइबिसिंगदा तमजबा अमदे पुकमिन पाउमिन नजबगी तंजा अदु हंदक सहीगी ओइनदि मालेंगी ओइना सांदोरकलिबा COVID-19 असिना मरम ओइदुना अपेन पेनदगी वफम सि थादोकनरगा लैंगाकना पिरिबे SOP ngakna पांगथोकमिनरसि आइरे लोइनना निंगोल ओइबिसिंगनसु मपाम लमदमदा हाउ अतुम पुदुना सतपीबदा लमदम असिगी पथोक खक्तमक पुबिदुना इरमदम असिगी सेटमिटलोंदा खरदु ओइरबसु मातेंग पांगसनबगी थौदांग मसा अमसु लौबियो नुमित असिदा लाकपदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिमकना ममा मपा अमसुंग मसिन मौपासिंग नुंगसिनबगी मरी असिबो UCM ना मतम लैबा खिबकता ततना थानबा याद्रबा मरी अमा ओइना लैबा ओइरसनु आइना निंगसिंगजरी मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिमकनसु अपुनबगी फिरेपना लमदम असिगी फजख्रबा चटनबी असिबु ngakतना पुखटपा ngambसु ओइरसनु आइनासु
UCM Secretary IPR BM Jaimana Tadorok Pachero Lasida Pongdorakle Maragasida CM Biren Ge Kankada Lin Changba Patuktuna Kuzilda Changba Tum Sandoktura Marachet Pasarkar Wainana Bataza Pirakle Hypertari BJP na Luchingba Sungsina Pasarkar Asiki Minister Oiriba N Birena Chahi Umakai Manipur ki Lengak Sasan ki Tabak Tona Bohonara Pada Maru ena BJP Manungtaki Amasung Mapaldaki Lepalitana Sarkar Tuwaina Ba Amade Si Minister Sindokna Balan Horakpadagi Sarkar Asi Pere Pere Launa Yamna Wana Kangduna Lake Adobo Handak Manipur ki Assembly Constituency Maga da by election Pangthopada BJP na sit Mari Pangtuna Yamna Sauna Mai Pakiba Manipur High Court na Takiba Rai Amaki Matung Inna Kaksin Kendra da Sub BJP ki MLA Amma Hengalakpa Asina Manipur da Mapangal Kanba BJP Amma Oibita Natana Si Minister Biren Gisu Mapangal Kankalakpa Haibadu Oire Asiguma Tanja Asida CM Biren ki Kankada Sangba Lin Padoktuna Kuzin da Sangba Tum Sadoktuna Sarkar Tukaina Ba Amade CM Sintokna da Bokona Basing Jamna Lemna Baitiba Piduna Maraset Ba Sarkar Amu Ohinana Ba Center ki Lusing Basingda CM da Thajaba Pirakle Haibatari Pausi asina Thajaba Yapa Mapamdagi Pangba Paugi Matuk Inadi Handak Pangtokiba Kendra Mangagi by election da BJP na Yamna Sauna Mai Pakiba Asi Prime Minister Narendra Modi Amade BJP ki Center ki Lusing Basingna Yamna Harauke CM Biren Bo Aduki Matik Thagat ke CM Biren na Hona Zamar ki Mahita Manipur da BJP ki Sarkar Makata na Laibang Ngamlagani Haibase BJP ki Center ki Lusing Basing Aset Pathajaba Oire Marasit Pa Miyam ki Sarkar Amma Ohinana Bakidamakta Center ki Lusing Basing na CM Biren da Asoba Kudong Chaba Amma Piduna Atuba Matamda Mantri Mandol Hongjok Hongdok Honjin Tawduna Ngayak Laitana Sarkar Tugaina Bu Hona Basing Lapthokna Ba Inget Pirakle Aire Pawasina Makatari Badi BJP ki Center ki Lusing Basing na Pirak Pathajaba Asiki Matuk Inna Maraset Pa Manipur Sarkar Amma Ohinana Bakidamakta Chungsina Ba Sarkar Asida Yauriba NPP ki Animbak Lauthopa Yaba ki Thajaba Yamna Nakna Leire Loinana Ngayak Laitana Sarkar Tugaina Bu Hona Pada Asoba Thawdang Lauduna BJP ki MLA Khara na Atopa Khomlaga Delhi da Kem Tawbagi Thabak Chathagi Kharaso Minister Phamdagi Lokthokpa Yana Leire Aire Thajaba Yaba Mafamdagi Phangba Pau Asina Makhatari Badi BJP na Lusingba Sarkar Asida Hojek Minister Amagi Pham Hangduna Leiriba Asi Konthausam Kendra ki BJP ki MLA Oiriba Dr. S. Ranjan da Piraba Yana Leire Aire Panbajabadi ex MLA Dr. S. Ranjan Hojek Panbajabadi MLA Dr. S. Ranjan Hojik se Minister ki Medical Advisor Oiduna Health Services Department ke Thabak Haktingna Yangsinduna Leiribane Maitai Pangal Jati ki Manungdagi Y and Task Khan bu Sarkarna Thausinaduna Minister Ohellu AITI Maitai Pangal Jati ki Manungdagi Y and Task Khan bu Sarkar asina Thausinaduna Minister Ohellu Haina All India Tanjem E Inchap na Phongdorakle All India Tanjem E Inchap Manipur State Council ki Publicity Secretary MD Sahabudin Tadorok Pacherol Amana Hai Sahi Makai Helabanga Sigi Manipur ki Lengak Asida Mapung Oiba Jati Singi Mut Chuna Ministerial Council de Auriba BJP na Lusingba N Biren ki Lengak Asi Sungsina Ba Oirabasu Ahuba de Jiri Daki Karakpa MLA Muhammad Asabudin Bo BJP na Lik Tawba Lengak Ta Sawkatna Ba Phanching na Bagi Drama Impal Airport ta Unagrabane Lengak Asi Mahakna Sawatmana Sarkar Asi Mai Pakna Sembangam Grabasu Yelhomi Oidabagi Isu na Maram Oiraga Council of Ministers Jawun Gide Sarkar asida Manipur Kundariba minority pai Maitai Pangal Jati Singna Makoigi Mihut Jawning Labasu Upai Leikide Manipur Miyam Gidamak Jati Asina Apan Basaktam Sakatun Ikai Kumna Utuna Lengak Asi Basawale Y and Das Kanbo Lengak Asi ki Thau Sinaduna Minister Ohenba Haibasi CM ki Wapumba Ijat Tawbiba Lilong Miyam Kakinatana Manipur da Leiriba Mitai Pangal ki Jamna Maru Eba Thamoi ki Apambani Haina CM ki Pungning Singchalagle Diwali Amadi Ningol Chahuba Kumaina Lakpada Jaipa Bozel Piba Loinada Nungsi Chana da Leminabagi Apil Tawjare Kumai Asina Lakpada Ningol Oibisingi Mingchat Wanglasano Amadi Manipur Jai Parasano Aina Tauniragle Unginga Amadi Sanchada Coronavirus Jawa Tingnabadi China da Pusilapa Tingre China da Pusilapa Unginga Sing the Coronavirus Jawa Tingnabadi Chinese government na India dagi nga Pusilapa Matam Karaki Oina Tingre Customs ki General Administration dagi Pongdokibada Hiriba Atingba Ase Sayul Omarungi Patungda Anduk Labajai Aike Leibak asida mapandagi Pusilapa ngagi sampel ahumdagi Coronavirus Jawa Tingnagibane Nakalamaromda Leibak asida Pusilapa Ungi Chinjak Sing the Paksana Coronavirus test Tawtokbagi Sarukamoina campaign Satapata Brazil dagi Pusilapa Maru Bon Jawdaba Chanchagi sampel ahumda Coronavirus ki Mahikasi Yawpa Tingnaki One Municipal Health Commission na Tadorpa State Amada Pongdorakle Maragasida
मियोई चनी तारा मथोई पॉजिटिव ओइरे मंगाला लेखिद्रे चटलिबा पुंग कुनमरी असिदा मणिपुरदा मियोई चनी तारा मथोई नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोई मंगाना लेखिद्रे लेखिदबसिंग असि थारगा स्टेट असिदा कोविड-19 असियन के बमीगी मसिंग चनी तारा निपन छुख्रे वाकत मिफम मीगी जुमदा चंगलगा नुपी अंगांग खाक्तना फुरंबा कंडेम तवे गुंडा साबा मी चैराक बियो था असिगी तारा मथोइदा चरांगपत ममंग लेकाइदा लेबा यंबेम सना अलगी जुमदा आइरोक कबुक लेके वार्ड नंबर 5 के वार्ड मेंबर अबुजम सुदामना लुसिंगबा कुटपु खराना संगलकलगा नुपी अंगांग खाक्तना फुरंबा थौदोक कंडेम तवगद लोइनना गुंडा साबा मियोइ चैराक बियो आइना ngasi charangpat ki ima ibel sina wakat mifam phamkhre wakat mifam aduda saruk yakibasina phongdorokpada nubit adugi ayupung tarit lom tabada sudam hariba mi asina lusingba khutbu asina covid ki SOP thugaraga college da angang singkatna saina bagi thodok amagamari leinana nupi angang khaktana phurambane mi gi mayumda laktuna logi mayukda gunda saba miyo sing asi cherak piyo miyam gi biut oina thagat lapa ward member sudamna lo phajina khangliba mahak masa phawba asigum bahingsa ki thodok thokan ba ase jamna lebak masa ta daba thawongne thodok thokliba numit chiki ayupung 13 taba matamda police ta gori sanana pa matam lepna bane aduga marakta sanglak phusaina bagi thawong asi condemn tawe aike hingsa thokhalipa miyo sing cherak pi bagi mahutta victim oiriba choktuna leiriba imungi miyo sing da FIR case pan bagi maram leite karigumba palamba tar badi miyamna lepna thokloi airaduna masida logi asengba kanglon tawdana politics ki khut jawsin duna lobo aran belam bidal lamjing bigano maral leiba miyo cherak piyo victim the onchen bayaroi asumba well tawbina pasu apel tawkhe thodok asugi woroisen purakna panakal anigi marakta nungaina daba lehodana ba wari sanana bagi damak mera paibina thonglauna hangduna lagi haina sumhangna makhatana phangdokhe Maharashtra ki lambi ki khutong thiba thodok tamanga sire Maharashtra ki Pune Bangalore National Highway da miyo tarakani thoi tongba bus ama ngasi ayupung manga makhairum tabada accident thokpada turenda tasinbada miyo manga sire kaya am asok apan nangle haina agency ki pauna haire thodok adu ka mari leina Maharashtra sarkar na chapchaba inquiry tongnana ba mari leina ba authority da khangan khre aroi ba content sing asigi maroi ba pau khara asigi ba pau damjari ba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri pupuna mak pathaga chari loina channel asina dom da kanara badi subscribe like and share to ba ka wi ru puna mapu amuka na thaga chari